umuringo go kurwanisa obworo hamwe n'ibura ry'emirimo mu minyeeto ekitongore kya Avis Foundation kikatandikaho ihuriro ey'okushagika eminyeeto eri hagati y'emyaka 18 hamwe n'emyaka 30 erikubahereza obukugu omu buhingi n'oburiisa okurabira omu kubatendeka hamwe n'okubahereza ebyoma by'okukozesa okwongyera aha mutindo. Agriculture erimu emirimo mingi munonga konka ekizibu kiri n'obutamanya okutukubasa kugifuna ninga so okuteekaho egyo emirimo egyo. So nitukorana n'abantu abarimu mu bizinesi abakora za agriculture bakwiyamu esente kubasa kureeba ngu eki bariyo nibakora twayongerana n'okukisomesa abaana bakukisoma practically ninga shi bakukikora n'engaro zaabo bakakyega kandi nabo bakakora nicyo kimwe bakafunamu sente. Ihuriro ekatandika omu kwezi kwa 11 omwaka gw'2020 kandi eri omu bicweka by'eihanga ebitari bimwe na bimwe mu Burengero Izooba yonka districts 9 zo zaganyirwa omu ihuriro egi. Recently have done what we call the annual key performance indicator survey to collect now the current data, and we are in the process of finalizing that. So we know that we will already, by the end of this year, we will have a different picture. But also we still have work with our partners, and we have specifically, from the data we have, sat with each of the partners. So what we need, every partner knows the youth they have trained and the youth that are employed out of those trained. Mu Burengero Izooba ekitongore eki kinemu gurupu 38 ezikikushagika oteriho n'amashomero kandi omu nteekateeka yaabo eyibayetsere seyonka bashagikire projects 35. Bakushagika egi project egi neekora omu region zina ninga shi ebicweka bina by'eihanga eri omu Burengero Izooba akituri eshaaha ezi eri omu central kandi n'obwizooba n'omu mambuka. Itwe nka project turi kutandika tukaba nitwenda ngu tubaase kuteekaho ninga shi kuhangaho emirimo y'abaana abarikuhika 1,188. Eminyeeto eganyirwa mu nteekateeka egi yasiima ekitongore eki ab'okuhindura amagara gaabo. Yabena training okukora juice kugira ngo tufune skill egyo, so twayeze kutraininga na akatya kutwabe tuyine twayongereraho aba ABC baguma badushebusiye aba bagira ngo bwahati tubakurunda mirimo konka nabo batangire kukozesa eminyeeto bagenzi baabo. Ngiro bwo misho actually tutakurenzya mwako ogu ine business yanjye kuba yakora kuyine hakuba ahingambira hati kunkuba nyine embaga nimbasa kuhereza emirimo abaana bashikira abanikumi kandi ekyo tikintu kya burijo kintu kuzana akuba abanikumi bona noine kubakora kubashashura mbana 10 nimbanyine bakuza kunyamba kutera juice egyo abo kunyamba kutera juice nabo kuzakora nabo kweraho abandi eminyeeto kutandika projects zabo zo kurisa nakwera na community and around ngo embracinga obuhingi n'oburisa nka business kitari okwiga kwira okwayimbagira omuntu kuba initungwa haka batangire kukozesa eminyeeto bagenzi baabo. Ekitongore eki tikiwereire eminyeeto okukora business kyonka kureka nikiweera n'abaana b'amashomero okutunga ebyokukozesa omu by'obuhinzi n'oburiisa. Sky TV Agenshonga and Matt Nebye.